Laizingni September somlekwa late number somleguk nangma omna muna lungdam na to nong kidim sakhi late number somleguk tang somlekhat Pilvai taka nopsakna zong pulnat na kilo pen wang tek hi to hangin zatogol pi khat I emergency khoka sem Dr. Jarsan Parso pen COVID chinate hon kheding in ki pekhia hi toile amui bun penin aman bang chi sep ding ana sep all hun changin na aneu ma te man za ya adiakin vok mal khatta a azai te ait komin Dr. Parsofin lamdang ma mahilo mo chi hi tora na aneu a hoi ma te ena nopsakna zon pen ke hong piang sak pa to kipum khat theina aso asak bana mi tampi te pho khak lo nam to leitung hong mu sak thei chi hi toda na van yek so akhian na ding le sik do na dinga nopsak na pilvai taka zon khiat pen zatolam na sepna a man pha a hi na sewan pa in ge ni ai zong in miki ma ding ai sut apyak na a hoi di kol husan theina han cham kol nom tak nun tak theina ding kisam chi hi la phok davidin hidan ngai sut na nam pilvai taka pasien sunga nopsak na zon ding chi late number som lego ka pula hi to pa pen keima lo dinga katel sale keima hai na hi chi hi to hi changin lungdamin ka kipa ka lungmuangin ka om hi chi hi mi tampi in lungsim van gek so akhian nang a hai vai thu tampi se mu hi Dr. Pasov in a hi le apil vai lampi khat mu a to pen piang sak pa le ama ompi na sunga nopsak na ma bulpui hi tang som le khat na a nangma in nun tak na lampi keinong lakhi nangma omna muna lungdam na lian pi oma nangma taklama nop ton tung na te a om hi topa sunga eite in nopsak na aton tungin inga hi pilvai taka nopsak zon na in nanun tak na koichidanin hongnom sakhiam late number som legu nasim na tung tonin pasian nop na nanga ziate minvo nop na lungsim hong do hiam pasian nun ta khwalzin na sunga nang to ipat khiat nopsak na pilvai takin zongin kanga nang thupa hong pia in amen